Reka nongere ngureze ikaze mu makuru agezweho hirya no hino ku isi, ndagira nkubwira ngo mu gihugu cya Nigeria ikibuga cy'indege ndetse na banki byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Murtala Muhammed giherereye i Lagos muri Nigeria ndetse n'icyicaro gikuru cya banki y'inguzanyo z'imiturire ya leta hariya muri Nigeria giherereye Abuja byibasiwe n'inkongi z'umuriro bitaramenyekana icyayiteye. Ibi rero byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'ibibuga by'indege muri Nigeria FAN, kivuga ko muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Kanama 2026 aribwo iki kibuga cyatatswe n'inkongi y'umuriro bitaramenyekana icyawuteye. FAN mu butumwa yanyujije ku rukuta rwayo rwa X yavuze ko bakimara kumenya ko iyo nkongi y'umuriro ko icyo kibuga gifashwe bihutiye kohereza abashinzwe kuzimya ndetse no gutabara abari aho bose. Nubwo ibikoresho byifashishwaga kuri iki kibuga cy'indege byari byakongotse, bagerageje kwifashisha ibikoresho bari bazanye batabara abaturage. Inkongi kandi yahuranye n'ibyaraye bibaye ku cyicaro gikuru cya banki nkuru y'inguzanyo z'imiturire ya leta muri Nigeria hariya CBN, yibasiwe nayo n'inkongi y'umuriro n'ubundi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, ikaba yibasiwe nayo n'inkongi y'umuriro. Ariko ibintu byateye benshi kwibaza icyaba kiri inyuma y'ibyo byose. Nubwo amakuru ajyanye n'abapfiriye muri iyo nkongi y'umuriro yagizwe ubwiru, ibitangazamakuru byo muri Nigeria bikomeza gutangaza ko abagize uruhare muri byo bakekwa ko baba ari abagize imitwe yitwaje intwaro, kuko baheruka kwaka amafaranga leta y'igihugu, amafaranga ikayabima. Inzego z'umutekano za Nigeria zatangiye iperereza ku byateye iyo nkongi y'umuriro kugira ngo hamenyekane neza abagize uruhare muri izo nkongi z'umuriro zabaye ku kibuga cy'indege ndetse no kuri iyo banki. Mu gihe icyo kibuga cy'indege cyabaye gihagaritse imirimo yo gukorerwamo, iperereza ryo riracyakomeje. Reka nkubwire ngo hamwe na Menya n'ibinfo uragenda ukomeza kubona andi makuru agezweho, kanda subscribe utaza gucikwa.